Blaha zima, a poznejsze dyždovná jar a i ljeto za Vinici boli katastrofalni, bo i 12 pirskanja, co 2 raz veće jak u normalnim roku, nie vyratovali lozu i hrozno. Všetky choroty, co se javljaju na Vinicoh, toho roku jest. Jezu Vinici. Može se najst i plamenjači, pepelnici, te razruša i botritis. Nije hrozno. Jednostavno nije hrozno. Takže hrozna bude menjej, a ja to možda ani kvalitet nie bude baš taki dobri, bo nije veľo slunka, je veľo vlagi, teraz všetko zaviši jaka bude chvíľa nadalše. Keďže potrima také ceple jak Nješkaco, 30 i 20 stupnji, je to za Vinicu dobre. Ište da malo menša relativna vlažnost vozduha, da bi bilo ište ljepše. Ali kad potraje tak malo dlužej ceplo, to bude dobre. A cena hrozna bi trebala biti zviša toho roku, bo i troški boli vekši. O ceni paljenki vina išće včas bešedovac, ali še može slučiti, že i tu bude premenki ceni.